časimo časova prelazimo na predstavljanje timova. Nel, imaš reći? Kako da ne, sa velikim zadovoljstvom. Ajmo neka uca. Uce, brzo. Tako, idemo. Dame i gospodo. Kad sam ja bio mal, živio sam u jednom kraju u Sarajevu koji se zvalo Koševo, gdje su sva djeca igrala fudbal. Neka budala je napravila neki koš pa igrala košarku. Uglavnom su svi bili zainteresovani za fudbal. Zarastom pravom. Jedan je bio rezervisan za ove noble frajere koji su prebacivali lopticu preko mrežice. Mi smo stalno mislili da je taj sport za neke, uslovno rečeno, razvijenije nacije. Francuze, Engleze, Amerikance, Australijance. Ali gled čuda, kad je Srbin odlučio da uzme reket u ruke, počeo je da ga igra bolje od svih. Ta eksplozija našeg tenisa zapljusnula je planetu u samo par godina. Jedna od onih koja je osvojila planetu, koja je bila najmlađa među 100 prvi na VTA listi, koja je 3 puta pobjedila na VTA turnirima, koja je bila reprezentativka Srbije, sad stoji pored mene. Dame i gospodo, Bojana Jovanovski. Bravo, Bojana. A sad sljedeći takmičar. Između sportista sa jedne strane i nas koji volimo sport, postoje sportski komentatori. Oni su provajderi. Mi smo ih, hvala Bogu, u našoj istoriji sporta imali dosta. Od Radivoja Markovića preko Marka Markovića, Dragana Nikitovića, Vladanka Stojakovića, Pere Lazovića, sve do ovih najnovijih naših komentatora, ali samo je jedan od njih imao to čudo, tu čast da prenosi trku koja je ispala najveća nepravda u istoriji sporta, kada je u Pekingu 2008. ukradena zlatna medalja našem Miloradu Čaviću. Dame i gospodo, čovjek koji je prenosio tu trku je tu pored mene, gospodin Radoslav Rale Simića. Bravo, Radoslave. Treći takmičar, koleginica. I kao treći takmičar ovdje je neko koji bi trebao da se predstavi Sam pjesmom. Ajmo svi. Ekstra Nena.